Good morning, Ecclesia. Morning, Joel. Talofa, Ecclesia. Talofa atu le paia manumalu tatu Ecclesia le nei tai au fō. Tai au manuia, tai au fiafia. Ia lofo malanga leo le tua. Talofa atu le sunga whawhianganga fō. Mai mani whale tua. Sunga ia wao whale tua. No whāti a kono, mautangata mā, mautangati nā. O le autalapo se o lawe se o pito iti. Whaatalo whātu fo e tato so asi mai. Mai vai o le ola, ma le si ufonga le tai au fō. Whawhetai lawa asi mai. Ia whamai o so se mea lawa e tō te whiua iai. Ia o le tato a inga lawa le ni. Whaatalo whātu fo I o lo mata mai I lunga le tātou lai. E vi ia lea tua I lona lofa mana nānga le lei. O se whamai le te salo niam ta, mo te salo niam ta upa lima. Se furuona se whawhapea. I o tōsanga ori pia lava. Ia te talo I lea unua. I o tō whawhitai mea umalava. A wao le finangano leo lea tua ia te oto, ia ke riso Yesu. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So ia ina mato pese se lua, e sao mi ai o to loto, tato loto, ia mo tato sa minga le metai au. Those up to you can stand up, raise your hands, whatever you're comfortable with. Oh my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing
Before
O le tāko inga I le tua. Potolo nuku malau e kalesia mai matou uma I le nei tae ao. Vatu la matou wha atue, la matou wha aftai, ma le whanetanga I la ufio. A fio mai anga pa iae, ma mafuteina le nei sauninga a whaia nei. Ia matou whaia I le nganga ma le whamaone I te tawai. We're gathered here for this special occasion, and that is to touch the garment of your grace and your glory, so that we may be blessed. We ask that your Spirit come alongside us and help us worship in spirit and in truth. Amen. Tato amata me sa nime pese lima, te ina tato ele special choir leli ie le tua.
mo ini o mātou mata le li e. Ina ne te i wā vanga la mātou tilo tilo mai la o fio. Mafutaina fo i o mātou manawa ina ia mātou i loa. O le ola o ia i mātou e le mai a i mātou lea. Wa kopano fo i le nei lau le ele ma mātou usu mai ia i le amatanga o le nei mai aso. Ono le nei lava mauti noa o lo ia i mātou. Au noa i mātou malawo fio. O le aiso mātou o ngā. O mātou la e fo i la e ma mātou usu mai i le nei fale tapuai. E ui ona o se masani. E pe ona mātou masani ona mana vaina o le ea. A le pumoni lava o le aso le nei na whaia fō e la o fio. Na o mai i ei tangata ola na whaia i lo lava whatusa pa ia. Ma osi la lato tapo inga i a te oe le ne tai au. Le melele li ie i a mātou sa ili i a te oe ma lo fina ngalo i le ne awala. Ma i a mātou maua lava oe. I a mātou tutu i fo i le papa o lo fina ngalo e ala i a mātou talo sanga. Ta maase i e to ina mai lava le pui i a i mātou. Mele nei mo mātou mautinoa le li e. A whaiele ati a e lau fio se fale ngāru lue fua tu funga. Whapefo i pe a whaiele leo ina. E lau fio se ai e mata la fua. Security. Le mele mo mātou whanau manu o tuai i a te oe le li e. Wa wai ea a mātou wō i ai pe a whai o ia te oe upo leola. Of all the places we could be, somehow miracles, many and huge, occur to bring us to this space, this time, worshiping your grace. So it is a wonder our being present here with one another, either in real life or later on in the week. It's all by your grace. So we give you thanks. We honor your name. We give you glory for all that you've done for us. All that we have to do is breathe the air that our systems extract life from, and we are present to your grace. When we look at the houses that we're worshiping in, that were not built by either us or our ancestors, but they were built here hundreds of years ago, not knowing that we would worship under this place in 2026. When we pay attention to those data points, we are present to your grace, and for that we give you thanks. It is our prayer that as we worship here, as we touch the garment of your grace, as we discern your will for each and every one of us, that when we leave this place, we are emboldened, we are encouraged, we are equipped to be live witnesses to the gospel of Jesus Christ. Mātou te talo le li e iaile whamanuianga la o fio i la mātou potpotonga nei. A mata mai lava i se au pito i matua, se i o lava i se au pito i titi. O mātou se ili pe i la o fio malo fina ngalo i le nei awala. La mātou te talo le li e se i e whaali manino mai i ai mātou. O mātou te talo ina i oa ne a vea o mātou winga whaale tangata. Oa le a vea le saisaitia o i mātou e le taimi ma le no whaanga. O fwoi le a vea le whaapolonga ina o i mātou e le angasala.
e whaima mea e le susuru wai le fio ngā lau fio i o mātou tangata te tūtasi. Ai e whaongaina o mātou vai ngā e malosi ai oe. I e whaongaina fōi mea le ato tō ai le tangata. E whaima mafua anga e te whasosoani mai ai le tangata na e whaia. E iei le manuia e kalesia poto o lau fio le nei tai ao. E le ngata i le nei whalesa, e whape fo i whalesa uma. O alanga ina ai le fina ngalo o lau fio e o ona. O le tataro le li i alu male mana. I maua ni a nganga stele e whaasia mo lau fio ma lo fina ngalo. O mātou tataro fo i ngā ruenga o lo whengai e le nei o lotu. Ia iei whamanuianga lau fio, fo ai mai tangata, fo ai mele tō whāma nino pa ia mai a te oe. Ia whamarosia lātou tangata te talo, ne mawhaiona lātou sa ili le whinangaro lau fio mo i mātou. A whaifo i mātou te maua ia maua i mātou le toa, mātou te o atu ai mawhatino i le larolangi. Ina ia sa lafa le manuia o lau fio mo mātou tangata. A mata isio mātou atu nuku, o na whaasolo atu waile i mālo atu a hoi. O mātou manatua i le nei, tae ao ia i lātou o ala whai mai, le nei tae ao, ma whano noanga, o no mafutanga o le petia o no leoti. Whamaise o awalofa le li ie. Whamanatu mai ai mātou au launga whaamu ia e le maunga. Amu ia e whanua noa. O wae whamawhana whanaina i lātou. Le ngata i lea o ako mātili mai ai mātou o le oti o le mātou i unga lava lea. O le wala lava lea e tasi mātou te uia ai le whakavau o lau fio. Pa wale nei i a mātou te pena. Ia i whamanuianga lau fio e lau whainga ruenga i nei. Whamanuia i dau e kalesia. O mātou mantua fo i o mātou lau ele i sa moa na lua. Whamanuia i ona teitai. Whamanuia i teitai o e kalesia ma lotu. E whamanuia fo i le to tele o sa moa o ta ape mai atu nuku i whafo. O wane ngalo ia i la tolo la to tofi. Te te ina pea ia lātou ngangana, ia e meise pulenga, na tupu aile ma utu aile file mōle atu nuku i tau sanga ko mawai. Ia whapeina o na mātou whaongaina i nei teini o le vesi. Ia o le nāla mātou tatalo le li ie. Le neiva yaso i le taape ma le salalau o nuku malau e kalesia. Ta tau malau fio e manui ai me uma mātou te whaia. E nāla mātou te talo. E lātou suafo Jesu Kiriso ro mātou li i maro mātou whaola. Ole mwala au atuai.
tō e fia sao.
addition to what we have collected in the plate, would you receive it in your grace? O mātou wofo ina atu I luma o la wofio, a mātou penina, me pele ia I mātou. Fatasi man nei tau ranga o mātou sasawina dama, se e te lia mai lo walofa tu noa. I lo suafa ke riso wa laila mātou te talo. Amen. Se kia o male le mai whakamu. Se kia o mai. Le fionga le toa la tātou whaita wina. Rangalia mātai o mta o pue lima. Whaupus futolu. Se whako mai le whaiupue. Usfulu. Our reading is in your bulletins. It's Matthew chapter 5. We'll be reading responsively verses 13 to 20 in our own language. Matayo lima, focus futolo, focus fulu. Atato fetau, felafrofoa iai. O do le masima o le lalolangi o do. Ai awhai e mangalo le masima pe se ase mea mai ai. Le ise me to e au ngā ai, na ngalafuina I whafo masolia e tangata. La tō te le tutuina fo I le moli, I le tuua I lalo le mea fua I saito. A tu I lunga lava le tunga moli I a pupula atuai ye o I le fale uma. O ane yo tō manatu o sau e te talaina le tu la whona o pole o perfeta. O te le sau e te talaina a ia whataunu huina. O le nei, o sena te talaina se poloinga e tasi au pito I titi o nei poloinga. Ma whapea o nā oao I tangata. E ta ua I au pito I titi le malo o le langi. Au se ana ma o oai. E ta ua I sili le malo o le langi. I te mai le tua e ala le tātou whetau na whakamolomo I upu ana whionga pa ia. Tuma watu pe ia te ia luna lava vi inga. Nei se I o le whakavau lava. Ia whatalofa atu le tātou e kalesia le nei tae ao e whono whakapi le whatalofa. Na moli atu e plestene o mafutanga tina. This is part of our ritual, let's say. We're a welcoming community. And after extending a warm welcome to our folks and then have this space where it's inaccessible unless you're able to speak Samoan, it's quite a conundrum. Though we speak words of open and welcoming to every one of us that's here, either in real life or online, but yet some may not be able to access that space without the Samoan language. So you can appreciate the conundrum
that I live in and the space that most bicultural people occupy. But I was talking to the pastor of the church across this morning, and I said, Brenda, without our language, what would we bring to the party? If everyone speaks English, what would we have to say different? And if our world is all but dominant, what can we say about the other? So it is for that reason that I insist on hanging on to our language and our culture. It's God's gift to our people. And I notice some of our young people may not have access to the language. Well, you have yourself to blame, and that's after you have blamed your parents first. So try to learn the language so you can understand what I'm trying to say, and so that you'll have this space that's particularly yours, that God thought up billions and billions of years ago. O le tātou ngangana, o le tātou tofi, o le mea lofa mai le tua. Ia peo nai upulo lua le nai, vatu ele whatalofa i le tātou ekalesia, me se fo i lātou, o mwhai le tātou whaitapo inga whatasi le nei tai au. E leo pō mala e le nei aso, o le aso sā le nei o le tālonga tele. Super Bowl 60. O maso se au lava e le offense, e le defense. Ma e le manatu lea o te whaalonga so o bea iai. Fa me ala na malo au, ona le lei o le lato defense. Ala na malo le au ona o le lei o le vanga ia tali talia. Ia leo mai le fili e 2 points i rungo le scoreboard. Ia si tātou wa ai le tālonga o le nei aso. Pe mo i le namanatu. E ala ona malo se au ona le malosi o le lato defense. Mautūra lato defense. Ia ele manatu o le whailaunga e le whapena le taua whaleanganga. Ele manatu o le whailaunga e le o le defense e malo e se autau a o le offense. E le o le nofo matalitali le fili, a o le aluanga i le fili. E le o le taoto, a le whaia o se ngā luenga whaleanganga. E a mata i ona tātou manu malo i le taua whaleanganga o lo whaia nei. Wa yaso o mawaina tātou mawhauwhaua i le lauma whaamu i a le li. O le defense le nā. Amu ia e whanonoa. A wae whamawhana whanaina mai i tātou. Ia o tō pēa o tō mātativa i le nganga. Amu ia e anga malu. Amu ia e fia ai ma fia inu i le ami o tōnu. A wae whamao o naina mai o tō. These are defensive poses. Whai wele li ilo na wha. Amu ia e rawa yaso o mawai i le amu ia o tō pe alato upu leanga mai o tō. Pe alato whaasaua mai i ate o tō. Malato tua ina pe pelo o tō i me leanga uma ona oa. Amu ia o tō. O wae te lelo tō tōi o lo whaatali mai i le langi. That's the defensive posture. A le defense, wia le au.
Ale tau nei. O tātou susu e atu le tusi pa ia, le tusi whaitau o le tātou pa yaso. Le tātou I loa ai le vaenga lono lua o le launga le li, o le offense. O le saili mao au benga o loo I ate oe na au mai e le atua. O na e whaongaina I le e asa ina le ala. This morning we are asked to consider the offense side of our team. Find out what we have. Consider our strengths. Move forward using it. Put some points on the scoreboard. This is why we insist our own language, because it's ours. It's our little moat around our castle. It's that which has protected us over the years. That's why we believe in families. That's why those falavilaves exist. It's our opportunities to build up our families. Because these generations, these connections are generational. And they lived on long after we're gone. That's why we insist on our Christian heritage, because this is what was given to us. When the missionaries came down to our shores, our ancestors received it with gratitude. And this is the reason why we have Lotu Samoa in America. It's who we are as a people. And to the extent that we embrace that identity which is ours, we march forth and win the games for us. Manatu mo mua la pe na ye tato tu si faitau. Famile li o to o le masima o le lalolangi o to. Pero tato offense mo mua lava le fa maina I tato. O to o le masima o le lalolangi o le winga o to e fa le leia le lalolangi. Le leia le se mea defensive posture, le se mea te alu fai. O le ave o sau si. O le fai o sau post. O le fai o sau te talo. O le tolo whamanianga. O le li o tou, o le masima o le lalolangi o tou. A fai a mangalo le masima. Fai ele tu le tangata I lona tu langa e wha mai ai tau mafa. Le se ama. Na lafoina I fafo masolia e tangata. Mele te taua I le tangata, e te tau le masima ona ona. O wa ale o ona lo le masina. Ia ese le upo e ave ia I le whapitunga na. Ese le moa e ave iai. E whapenafo I le tangata Kirisiano. A le isa na ngaluenga le leie fai lewa yaso ma lewa yaso. A le isa na tuli vai I le tuo I lantatalo ma sa na loto maua lalo. Ioko lea o ngā le nā Kirisiano. A le to anga e whaitau le tuspa ia. Ta talo mo nisi. O na o manatu lea o le isa o ngā o le namasima. Melo no lua, famele li o tō le malama lama o le lalolangi o tō. Nā tula leo o tō, malama lama o tō. E lau whai mai le li a o tō, ta talo o na malama lama I leo o tō. E whai mai le li a o tō, tausi I au tu la fono, o na avea leo o tō ma malama lama. Le whai mai le li o le malama lama o tō. So fa pe ona malo le maa, ma susu o le vai. E fa pe na le tangata o le li o na mala malama. So me na tau na fai e tātou. A ve I tātou ma tangata e pupula. O ne ngalo ia tātou upo le li. Ma e le ma fai ona lilo le ai o tu I lunga o le mauma. Whatutuanga ai a Kirisiano
e tu I le maunga, e whawai lungo le atua, ma le manifestation o le atua e tawala mai lo nalo I Yesu Kiriso. O le tangata e peo oe maa. So ma whaifo la e tātou ana au sia I o tātou teimi. Le matati ana au sia e Kiriso. O le avea o ia ma whaaola o nisi. Mai le di e le mawhaina lilo le ai ua tu I lungo le maunga. O tau lava ia o le ai ua tu I le maunga. E to whea o tau I tu. Na whaia whapeina e le atua I tātou I lona lava whatusapa ia. Na whiu le lalo langi atu e oi lalo e le mawhai. Wa oio le ai ua tu I lungo le maunga. Malama oio le lalo langi. O ufana whana nā tātou te manu malo I le whini. Ia o na whaila I o le whesini, o le ale tino mai o le masima I le lalolani. E whapewhea anga o le malamalama o le lalolani pe a tātou whamaoni o na whaia. Ena I ele tali o le profeta o Isaia na whaia le whesini lea. Na maua le Isaia o nta o poe 5:4. Whamai Isaia, wo mai nei o tau ma o tau anga pongi, o tau whaita po inga I le atua, o tau pepese I pese maa lie. Ai le o le anga poni lea o te whinangalo I ai. O le ale ana pongi o te whinangalo I ai. Whamai le tua o te manao I nei e te tala, me o sai sei tia ai tangata. O sai sei tia tangata I le anga sala. Ia ma le tele o isi a venga o lo amo e tangata. Whamai I sei a ole ana pongi sili le nae fie I le tua. You are the salt of the earth, you are light of the world. When we ask the question, what does it look like to be salt and light in a world like ours? This is where the prophet Isaiah speaks with surprising clarity. Isaiah 58. People were doing all those religious things that pious people in their time would do. They would attend the synagogues, they would pray, they would bow their heads, they would sing, and they would fast. But God said, is this the fast that I choose? This is not the fast that I choose, God would say. And then he answered his own question. To loose the chains of injustice, to share your bread with the hungry, to bring the homeless poor into your house. In other words, the fast that God desires is not about appearance. It's not about looking good, donning your finest and coming to church. But it's about compassion that touches the weak, the poor. It's not about optics, but about actual compassionate work that affects people and creation. And as long as the workers are not paid well, as long as there is unnecessary suffering in our communities, we are not doing God's will. Na mawala mavala au matinai le college signing a sialo Samuelu Matoyasu, Yasu Mavai. Mai mawa e lava le se ninga whenga ingai lau mai tau te liro ia tina wa whewhulona lotu. Ai leto tele mi tamaiti na o mai tau wina. To tonu tamaiti mai le football. Au ese al tau sanga le nei, o na le tau sanga mo mua le nei, o effective vai le settlement lesa fai. O le NCAA, the student athletes, then the settle ya union, tau sanga o mawai. Mai sa finaua tamaiti mo lato matua. Ele e tatau ona on ele tamaititi lona ingoa, ona folinga,
ma ona whaia. Whinaua mātua o Tamaiti na ta alo whupawha me te tauna o le whaau ngāe o tōu kolisi ia i ngō Tamaiti nei mau lātou wholinga e sa ili ei o tōu biliona. Ina au maila i o nai skorosipi la iti. Pe pelo ai nai Tamaiti mau lātou ainga. Ia o silfia o mai tātou le la su na waro wai na sero i tau sanga o vai. O le lau o matala i nei le nono tanga na nono ina ai Tamaiti kolisi, tau sanga o mawai. Le lau o amata i nei o na whaao ngā ia tupe o lo maua mai a onga nei e fso soani i Tamaiti mo lato ai. O se ngā ruenga whita i tunga le nei ngā ruenga. E na whai e mātua nei Tamaiti o lo ta alo i le nei ta alonga. Ma le tū a inga ngā ruenga le nei whamai isaia e ta tau o na whai e tātou. Ona o le whina ngalo le nā o le tū. Mai isaia o le ana pongi le nā e whina ngalo i ai le tūa. Le whamamao le amo i tangata o lo mawhatia. Ma le siku la le sero me lea na ta ua i lunga. Wa wawai ese le lua se fulung liona i leto sanga ma leto sanga D1 schools. Le whaanga ina ai le NIL, Name, Image and Likeness, so nei Tamaiti. Ma whaso soani e o lato wai. This is an example of what Isaiah said about loosening the chains of injustice. The work that led to unlocking this benefit for our players is the fasting that God wishes for us to do. This is what it means when you become salt of the earth and light of the world. The fight, the lawsuits, the inquiries, the questioning that went into rendering justice throughout the college institutions is the work that we are called to do. So pay attention to what else injustice is going on in the industries that you work in and see if God's Spirit is calling you to respond. Fast forward, mai le teimio I sei e teimio le li. Saufo I le li o lo tupu pe lava le mea lea. Wa aia tu le li I tangata o na ngau e leo na loto. Upu tātou whaita wina whamai awha pele sili lo tō wāmio tonu nei lo wharasaio matusi upu. E le ma whai lava na whai mo o tō le malo le langi. O le ale ami o tonu o wharasaio matusi upu. Whalau te tele a lato filateri. Nau I mele le na nofo ai. Tau si whatupua tu la fono o sapati. Ai misi ai lato le lofo le tua I tangata na ia whaia. Te manatu sa o onga le namo tātou I le neiva yaso. Tātou sa ili po whea o iai, o lo oi e tangata. E tu ese aia California, I lau mai tau o nei, e sa vali atu ai I, e fola tangata I lunga le wala. Sa vai e ona o suile mato no fuama. E pe wa te I alo mavo fau te mi umau te sa o inua yaso mo o va ai tangata, which is normal, o le whai o le whale cardboard, whale I ona nofo I ale I o le street. Mai fo isi teimi o tamu whai leo e kilingi in the street. Ai no manatu e te tauna whaisa ngā ruenga le kalesia. Pero mele te tauna o na whai e tātou. Ia tātou se e kalesia le titi le to telefoni tangata Samoa. E whapela wa tātou te whamaoni upu whaitawina I le neiva yaso. Te tau ana tātou sa ili po whea o tāo e tangata.
Po fea o leo sa o loto i tangata o lo whaporongaina i tangata e leanga sala. Io na whai leo sa tātou ngā luenga i ai. Ai e alo i te amata mō mua i ai tātou. Sia whinga tāna tātou fisosoani i random people. Te manato lo to tonu lava o tātou a inga e lema mau ese mai le liu. Tangata o lo safa. Tangata o lo whimna mia le fisosoani. Mai le perfeta o Isaia au tō whaia whapeina le ami o tonu o le atua. Te mi umalawe te wala au atuai i le atua e tari mai o ia. Te alanga atua e whetalai mai o ia o au le nei. Pe a whaia te whate eina le amo mai o lato ua. O le tusi o le lima. O le upu vale. A whaifo i te alofa atu le o fia ai ma e whawhanga i a maona e o tingā. O nā lua e leo lo malo malama i le pōni uli. Ma lo pōni sā e pei o leo uli ia. Te ina foi oe e leo noa e le li. Whamalia foi oe i a te oe pe a e onge vai. Whamalo sia o wivi. Vea foi oe peo se whanua o whasusuina. Peo le puna vaifo i le mate o na sua vai. O e tutupu mai a te oe o usuli. Lato te atia e mea o whatafunaina mai ana mua. Te whatuina whawai o le tupulanga ma le tupulanga. E mua foi oe o le atia e isolo. Whamanuianga le mau e tātou. Pea tātou mua o na whaia le ami o tonu o le atua. O na tali mai leo le atua i a tātou te tau. What does salt and light look like? It's all that justice work. And then after you've done and participate in that work, then you shall call and the Lord will answer. You shall cry for help, and he will say, here I am. Not far away, not distant, not silent. God says, when you lift burdens, when you feed the hungry, when you care for one another, I am already there. Ela tātou whai, una nei sa minga e bese, o sa mia e le bese. Follow Jesus.
o whepese le tu samale, te pene no vi ingo le tua. This is a good treat o mai whanau tuli whautatu te lotu whatasi. E peto mitiane na amata mai le au lotu nei. Whanau lafo mai maftanga ma whaea. Yeah, before you're in a meetup. Wherever you go, because you are sui to the kingdom, this is your home. So it is my prayer that you feel that way. And not just this church, but any church that you go into where the gospel is being preached. Ia ole verso nei ole tato podcast o whengai pēma tato, masalo ole verso nei e whenai ngā ruenga o whengai me tato ministry le nā. Le manatu lava ia whalautu le ina le fio ngā le tua, ia one ngata i le pule la. Ia whaima mea moni lava o le meta o le Samoa. E taulo lava le Samoa i le lalangi po whea lava e nopi ai. Ia alua le nganga leo le tua, le nganga lofa, le nganga tua vanoa, le nganga fsosoani. Tatu ministry la nai le yaso, te pena ai ia nai au penga, ina ia malo e tatu le tawale nei. Ta whiwhina ngalo i le tua. Ia ia lava ia ngā wenga nei va yaso, ala tatu whaiku le tau. Let us pray. We've come to the end of our worship, and now it's time to go out and serve. This is our continual prayer that you equip us and give us the boldness and the courage to manifest your will in the world this week. O mātou o i le sipui o le nei tāpua inga. O mātou te talo i iai mātou le loto māua lalo. Mātou te o atu ai ma whātino ina o fionga i le lalolangi i le neiva yaso. Mata iai mātou, solo atu ai o mātou a inga matua oi. Se i o lava i le tuli inga o le lalolangi. O wā o lo fina ngaro le mo i mātou. O la mātou tu ua. E tumo mai o mātou lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mātou li whaola. Le lofa mutu vale o le tua le tamā. Me mafutanga le motusia malo ngā ngapa ia. Ia mātou lea malau whanau le lololangi awa. Nei o le whapavau lawa.